Sivula lenkonzo ngomthandazo phambi kaNkulunkulu. Nkosi Baba Simarathi, Mdali wezulu nomhlaba, siguqe phambi kobuso bakho. Baba Jehova silapha kwinkonzo siguqu Baba Nkosi mnini mandla umusa inhlosi. Baba Jehova ungena kwethu mayibe nathi lengilozi ebali likamoya wengcwele Nkosi Mdali wezulu nomhlaba ikunxusa wena ongabonwa ngamehlo enyama mayibonakale ingilozi elibandla likamoya wengcwele Simarathi inkosi yezulu nomhlaba uNkulunkulu wengcwele ngiphambi kobuso bakho Jehova iba nami Baba Nkosi ephilileyo ngegama Jesu Msindisi kuze kube phakathi. Amen. Sibonga udumo Tata lekuza phakathi. Amen. Ncwadi kaLuka 24:36. Bafundi benkosi bevala iminyango namawindi bekhuluma kwesaba kufa nokuvuka kwainkosi. Inkosi mayivuka ingona inyama namathambo yayo umoya oyingcwele. Inkosi yangena bengelesisha yathi ukuthula bingelela
ingilosi enkulu iyaqala ibandla likamoya wengcwele. Ngibingelele ibandla lonke elibukelayo namhla ebusuku namhla sihlangana ngosuku ulukhulu kakhulu ngegama lenkosi. Amen. Paula mpostoli mehlukanisi wevangeli kwabezizwe uphetho kwabasekuleyo kulotshwe lapha encwadini amaKorinti esinifo sokuqala esibili ethi inkulumo ishoni ngathi zikhonzi ezikaKristu nombonakalisi wemfihlakalo, kepha ubheka umolisi wemfihlakalo asekhulekile kubantu kwamagama lenkosi uNkulunkulu. Haleluya. Singena ke lapha namhla kwinkonzo esihlangana minyaka yonke ukukhumbula usuku umuntu kaNkulunkulu mangamele bandla likamoya wengcwele owakhothama engalo kwasokala esweni lonke ihlangana ukuthandasa sinxusake lengilosi ibandla likamoya wengcwele Jehova minyaka yonke ngoba sithandasa nakusasa makuvukwa ngoba sesibhuqene esilungisela usuku esikhulu kusasa amakholwa onke ayongena ukuthi ngawonke umuntu ke asile ukudla abebandla likamoya wengcwele kungebona bodwa amakholwa kuphela nazoke inkonzo ezikhona sihlanganisa nosuku lolu nobalo lenyanga ezima kakhulu njengoba umhlaba wonke ukubasele ngethunze lizima kakhulu masithandaza sonke basona benkosi uJehova uyoba nathi masihlanganyela endaweni sonke okholwayo bangcwele benkosi nangabe unhloboni yomsalwane noma ngabe umsheshi kepha kusasa siyacela sonke sisambusila manje ukudla noma ungabe inhloboni ekholwa kepha siyakumemesa wekholwa enkozweni yakho kusasa sonke silukudla esikhalela iswe uJehova masithandaza sonke uyolalela ngegama lenkosi. Amen. Thinta unothintayo incwadi nje uJohn 4 lapha u38 ulivesi lodwa bese ujomba sizwe inkulu ngoba mayisilapha namhla sikhumbula insizwa amakhawe ibandla likamoya wengcwele phambili benkosi ngoba masilapha namhla hlangane ngalenkonzo namhlanje na thinta sizwe. John 4:38. Yebo. Ngangithumela ukuvuna lokho eningakusebenzanga. Yebo. Kwasebenza abanye. Kodwa isila bangcwele benkosi basebenza umqalisi yasebenza kaJehova beyiqala phansi inkonzo bewela impula nemphudlana wobe ingaka nje inkonzo eyisebele emazweni wonke namba abantu abasebenzayo yesweni lonke bengene emathele ngenxa yevangeli lingaki ibandla ligcwele umhlaba wonke naba abantu abasebenzayo umqazeke kanye nenceku yakhe singena emsebenzini yabo ngegama lenkosi. Haleluya. Funda. Kepha ningene emsebenzini wabo. Kanti singena emsebenzini wabo. Lo msebenzi esikuwona namhla ngowabo. Lo msebenzi uwona ngowabo. Lamandla onawo awabo. Ngoba silapha nawulapho kodwa mawula libandla likamoya wengcwele laba labantu abasebenzayo yesweni lonke benqamule
ngabo ingcwele imisebenzi yabo ngoba silapha thina imisebenzi yabo ngoba silapha thina umsebenzi wethu eyasebenzayo yazalala ngegama lenkosi amen wasebenza abantu ngoba nje kusasa sithanda samakholwa endaweni zonke sincenga lengilosi engabonwa sikhulekela usuku lalo lomuntu kaJehova enceku yethu eyakhothama ngalo sithi ke bamakholwa noma likhona ake ngithandaze endlini zenu nimncenge noJehova ngoba niyamazi mholi waleli bandla yayazi lensizwa kanjani sithandaza usuku 31 owakhothama ngalo ungathi lo hulumeni wezwe lethu angasifa iholiday nje eligcwele ngoba thina siyazi siyamazi lo muntu kwakumuntu onjani wasebenza abantu sasingela thina emsebenzini ya abakhokhi one sasingena emsebenzini ya hadazwe ndonga bangayizwa lento silomuntu uNkulunkulu silapho namhla lolu suku lolu esikhumbulayo ngoba mnyamezweni lonke wangasi noma elanga liyaphuma wangasi noma ilanga liyashona malensizwe ikhotheme ngoba bekumuntu omkhulu thinta makude landelayo Habakuk 1:1 Wokunzima okwabonayo uHabakuk wabanzima kakhulu kuthina makhenane ebandamo ingcwele kwabanzima kakhulu masizwa amadlebe ethu kwabanzima kakhulu yoweswa endlebe yakhe namhla kunzima South Africa yonke namhla kunzima ezweni lonke namhla njena ekunzima emhlabeni wonke la ukhona wamuntu kaNkulunkulu thandazele yena zokulonga thandaza noma abikabani noma unikele kuleli bandla noma umsasi thandaza noma ngabe umNazaretha thandaza noma ngabe umweliseni thandaza noma abikabani umuntu thandaza bomxhosa uthi bobabo bawo ngabukele mangabe ngabikabani yomuntu thandaza awuthandazele elento ekubazela emhlaba ewonke kwabanzima akithina emakhenane ekahamu bakuthi umuntu kaJoba sakhotheme kwabanzima lamhlangena mhlaba wonke akunzima kwamasi amhole bandla kamangcwele masi 31 akhothama yabuya lento kwamasi kadala semakholo thandaza ndawo zonke sinqeke lengilosi engabona simnqeke noNkulunkulu ongabona simnqeke la Joba ongalambe simnqeke la Joba ongafuni sinqeke lengilosi ithwa Jehova awungela damhlaba awuphupha waJehova talela awubheke esweni thathiswe elihlupheka phansi kaNkulunkulu sahlupheka ngokuhamba umuntu kaNkulunkulu kwabanzima kwamncane kwabanzima kwamdala namhlanje ekunzima kwamdala ekunzima kwamncane ekunzima kwangabone ekunzima
wabonayo ekunzima kwasisasa ekunzima yophilayo nje okuyabona utiswe elinzima bathika abantu omhlaba yophela nini alanto kasithandaze wemntwana thandaza nabaholi bomhlaba bathi umuntu aphese bayizandla mayingena esitolo akaphele akumuntu njengemitha bathi ngesandla esakho alisonga sami siyimitha bese yathethetha kulo muntu loyo sithi namhlanje sawuhlanjwe bayizandla leba ngeni kamoya wafundisa ebudala abaholi awuyebe xawulana kasingasi ongazi adimone manje yeswa uyayasi lento uyayibona kwafika isikhathi esinzima egama lenkosi lesikhathi ke sinzima kakhulu funda 2 Kose benini Jehova ngincenga ungezwa namhlanje ke siyamncenga Jehova Jehova izwa lemthandazo ekusukela kwesabatha thandaza umphathi suqala lwasonto thandaza walandela okanye umphathi bangesuku bayisono bangelisizwa yathula yayithandaza thandaza wemsabane ongane engilosi thandaza ngendlela owasingayo ekuthandaza uLuphilipi amadolo ayaguqa amadolo aphansi komhlaba naphasu komhlaba ncenga womkaJehova sinakeni engilosi engabona asimncenge kaNkulunkulu simemese engilosi simnxuse engilosi eseni helonke hakho umuntu manje odakayasi enkonzo lawukhona ayakholwa noma kukho kwamoya othi yakholwa abasali bakho abakholwa ebuyela yaqalani thanda helbamba binceke ngilose singalo uNkulunkulu namhlaba sina Jehova kuyase manje umhlaba wonke akase Jehova akase ngilose haylalele ngilose hayimukele ngimemesa kwabantwana abantu handashiwa malunga ningathi abakhohlwa bandahlile cha abandahlanga sihambisana umthetho kaHulumeni siyathandaza weHulumeni siyabonga nawe ekuhlakanipha kwakho wala kumizinto ezonke akaphumi umuntu obesitolo kodwa mnikeza manje ilungelo mayihamba bengamthinti omunye umuntu bengelesitolo siyabona impela ngezizandla endaweni zonke nami nasi esamanje ekhaba ngabo mayizandla kodwa sasa umqalisi lenkabi yakhe wakhona ihlanzeko siyabonga emhlabeni wonke mayihlanzeke khona dadala Kose benini ngikhala kuwe ngenxa yohlupho siyakhala ke namhlanje yazo lonke wahlupho siyakhala yazo lonke wahlupho yoluhlupho kaloluke lukhona kuwe nakini lukhona manufo emzini wakho thandazana ngathi nosendlini kaJehova uNkulunkulu kuzwa usendlini yakho hayi ukuzwa usendlini yakho bethela mthandaze ngivale inkozo yebo 3 Yini ungibonisa ukukhala ukonakala phinda futhi phinda Yini ungibonisa ukonakala athi izwe lonke leli lonakele siyabona wobunzima siyabona ubunzima yazo lonke siyacela ngemhlaba wonke okholwayo lokho kusasa ake sithandaze sizulu ukudla noma nje awelodwa nje ungahli uzela umhlaba wobungaki kululosizo ngithandaza kululomngela khulela kwethu uNkulunkulu akasiye khulela kwethu uNkulunkulu akasitele hadaza kwethu ladela mthandaza yini ubuke nje enkathazweni yebo
yini kuba ukuchithwa nohlupho kukhona phambi kwami na? Kathi uhlupho lukhona uhlupho. Wena khuzwayo khuzeka. Ungabe nenkani. Wena khuzwayo khuzeka. Ungabe nenkani lalela abakhuzayo. Babathi ningahlangani. Manje ngahlangani ngoba Lord ibanga ukufa kwande ngamandla. Yebo. Ukhona futhi ovusa inkani nokuphika. Lona inkani kayike inkani yakho ukuphika kwakhe inkani ukuphika. Ukuphika kusisi ngoba uzofa. Ake sana athi kufika ukufa, akunandi ukufa. Sifika ukufa. Manje sekuwa asiyeke ba isigroup nje siye nami ngedwa ngikhona la. NgoNkulunkulu ngedwa. Bengaka bakho phakathi umsa abonoyedwa. Khuleka ngedwa la. uNkulunkulu asawukele sonke. Masingabula inkani. Siyacela ke ezindonke. Siyazi sondela insuku ezinzima. ZikaMenayo. Masingaphohli kempi. Qala uze umgqojo wakho. Bethi cha kulungile ke ningawenza uMenayo. Kodwa makunje ake nime. Singadali into yosihlupho. Egama lenkosi. Amen. Yathanda phela lenkosi. Nkosi Yesu nomhlaba. Simakathi ophakamileyo. Baba uNkulunkulu oyingcwele. Siphambi kobuso bakho. Awu Jehova usuku lwakho. Wena Nkosi enamandla. Nginxusa lengilosi engabonwa ngamehlo enyama. Baba Jehova sikhumbula usuku baba lwakho owathi ngalo umuntu wakhe. Hawu uNkulunkulu sawukele. Hawu Nkosi nini mandla. Alomthandazo hlangana mthandazo wonke. Baba Jehova noweswe. Baba nathi iswe lethu esikulona. Baba Nkosi nini mandla. Hayi ngilosa imukele alomthandazo. Yesu nilonke awusimemeza hawu lengilosi engabonwa ngamehlo enyama awusibakathi dalwa sinomhlaba wena Nkosi awunamandla Yesu nilonke Baba uNkulunkulu mayisondele hayi ingilosi yakho haladibandla Jesu Kristu hayi Nkosi egameni likaYise nale ndodana ngelikamoya ingcwele igama usibe phakathi amen. Baba wethu osezulwini mali khona igama lakho umbuso wakho mawubuze intando yakho mayenziwe uhlabe njengasezulwini usipho ukuhlobaneleyo thethelela amacala njengoba sibathethelela abanamacala kithi ungenise kulingweni usisindise ebubeni umbuso wakho amandla lobukhosi kuze bephakathi amen. Ngokuduma inhlanhla leundlo baba simakathi umhlaba uNkulunkulu iswe lonke Jehova hayi ingilosi mayebe abantu bakho baba kusiyama ngabikho baba uyohamba baba kulomhlaba ngenxusa baba lengilosi yakho awu Jehova mukela lokuthandaza kwethu baba hawu sihlangene simakathi hawu Jehova inkosi ephilileyo baba phila abantu bakho isilonke baba olulabo likhona hawu uNkulunkulu ehlule igama Jesu Msindisi usibe phakathi amen. Sibonga ukuhlanganyela manje sicela ngathi uhulumeni nathi bandla ngakasiphe nje sikwazi ngoba kudinga manje sikhulekele nomnotho waleliswe ma uhulumeni nathi masikhumbula besicela sinaso siyawubona umnotho kwelakithi mama kholwa wonke singathi sonke ngedolo phansi sikhulekela umnotho waleliswe siyawubona umnotho uyatengatenga kodwa masithandaza singaxekani sicela uNkulunkulu bobuya laba abanemali manje utholakale umnotho wakithi kuye njengoba siwazi ngegama lenkosi amen. Yena kana kwehlulwa yena kana kwehlu olwabo uzego ubepha agathi yena kana kwehlulwa
ngonyaka nakwehlo lwako uzekwe kubepha kathi siyathaba amen amen amen